agitumura ndereti ya thogore ya mucere wa kuma mabururi manja o ringi thi wa mieri 6 kuma igoti ria Kiruguya kurugamia thogore no. Seneta wa Kirinyaga Kamau Murango ni orotete thirikari akimicukira kurete mucere guku bururi-ini na njira ya ngungo mugaru na watho. Ugu thirikari kira mwatigie tondu already ni mwareta mucere oni igoti riregete ni gwa kugura mucere moya muigure uguo the wakorwo ni mukwenda twari iruga imwe mwambe mukigure mucere no gurwo wega. Thirikari yo ria waguragwo ni Uhuru wa Kenyatta na mbia ciakoragwo iribitwo bingo ciothe mbere ya mweri wa gatano na gutiarite ko mucere na njo uyu utambite kunganio bau nibo tungimenya thirikari ino ina bata na murimi wa Mwea no mwatwagira bata arimi ma Mwea oni ithu thirikari ni turi mwagira bata mwaka gukite na tondu mwikari Mutegetina niwe uikiria thambo iriaga kuringana na Murango ni abithuritie ati murigo wa kiro itanyibeire milioni 70 ni irikitie kwauro icukiro-ini ria meri ria Mombatha uriri mucere wa arimi ma Mwea Ahero na Bura wiyurite makumbi-ini. Ndawa na magoti bataraiza thirikari ete aretire ona nyoni ni aremirwo ni kurira riu murimi ucio urenda acidera na mucere ura broken ni ketha akorwo akithia thara kendia. Na no njuri president wa bururi uyu kuri andu maikoro magikubitie kana matira kwira kwagirire no nyende gukwira barata senator wa Kirinyaga na ngoretwo ndi muikari gite wa kamiti wa urimi thiini wa bururi uyu ugire ni urenda tubotae kurima irio citu ni urenda gukorwo kuna food security gutiri undu arimi mitu marithiaga makarima na goro ugacoka gwakorwo thirikari riu ni atwikire ni mbia tharereka itira makio ni maundu uria marathi na mbere mucoke otwire ni kuroneka we una wendi wa guteithia murimi. Ndereti ya thogore ya mucere wa kuma na nja wa bururi yabiubirie ciande cia Akenya gwata arimi ma mucere gatagati-ini ka mwaka ucio urathirire thutha wa thirikari kuonania itanya ria kugura mucere kuma mabururi ma na nja kuria atongoria thirikari-ini na ministry-ini ya urimi monekire makibe arimi mwiboko na kumera thirikari iria yambaga kugurira arimi ya mucere mbere ya gwiciria kugura na nja. There should be no panic from any farmer that we are going to be import rice at the expense of the local farmer. I cannot myself supervise such an exercise. Therefore, and this is not the first time. Last year the same thing happened. The previous year the same thing happened. Na rere igoti ritanyitwo kubeana itua ria cira uyu kiumia twerekeire. Seneta Murango augite ni undu wa thoni kuona atongoria makireire undu uria urabutia murimi wa mucere na kumuna njara guku makireka matua matuo ni andu matoe thithino ya murimi amu murumi na giciko ndamenyaga murumi na njara ni arabia. Thirikari niyo ya bingura kamwe kauga kureta indo mugaru wa watho na kureta iyo nigyo itaona kithweri ura nguzi gutina ngurani na ndora mareta ndawa cia kurevya. Gukiri uguo ministry ya urimi yugite thirikari igirete tukurete mucere utaribiri igoti guku bururi-ini na gutire bado watho wa igoti uneto. Thirikari ikiuga bururi wa Kenya urabatara kurete mucere kuma nja wa bururi kuiburia ithenya ria gikiro kia 80 bari igana riria riribo. Na ndigikiuge aikorwo thirikari no nginye gure mucere ri niki thirikari na kino boti itangioke mopu igure mucere guothe thiini wa Mwea muithengie mucoke mukirete ucio murenda kureta bandu bakubenanagia ati ni mucere gutari. Ngeribotera Inooro TV njitago Masi wa Ndia wa Muriithi.